I gdje se ljudi, evo nas u trećoj epizodi Minecraft preživljavanja. Danas ćemo da se preselimo, odnosno napravit ćemo kuću negdje drugdje. Odlučio sam da tu kuću napravimo na moru, a to je more tamo. Htio sam tu kuću na moru od drva i svega štošta. Evo ga, osnovne sam stvari sebi bio našao. To nisam snimao kako sam tražio, ali ne znam, sam to nekako htio. Sada idemo tamo. Ja sam odlučio gdje ću to praviti sve. Evo, mora to. Evo. To će znači tamo će ta kuća biti, tačnije ovdje. Počekaj tako. Sad sam, ovo sam nešto sad zaboravio doniti tamo. Ali ajde, mogu to i poslije. Stvar, ajde nama. I evo ga, donio sam stvar koje su mi trebali. To je zemlja. I evo ga, ajde, nama ću početi da gradim. Stvar, pogriješio sam, pardon. Još mi malo treba. Tako. Mislim sad da će mi biti dovoljno. Tako. Još mi treba još malo. Eto ga, sad je dovoljno. Tako. To. Sada idemo ovako. Sad, čekaj malo. Tamo. Čekaj, malo nećemo ovako. Pijes. I idemo sada 1, 2, 3. Ne, pogriješio sam, nisam ovu. Kako uvijek pogriješim. Ovdje zapravo treba ovo staviti. Tako.
tu. Jedan, dva, tri. Tu. Sada uzmemo dasku. Samo malo. Odnosno ovako. Tu. Šta ovo je dvoklik? Me zeza. Tako. Evo kao, pošto pada noć, ja ovdje da odspavam i opet kad osvane dan vratit ću se vam. I evo, osvano je novi dan. Opet počinjemo da nastavljamo da gradimo, pošto ovo nekako izgleda mini ružno. Evo, napravio sam crafting table da vidimo bilo ako mogla. Evo, ako ćemo tako i uzet ćemo ovi dosta, ovako ćemo pokušati da napravimo. Sve pocijepati. Tako da pokrijem sve ove stvari. Tako. Lagano. Tako. Eto, sada. Dvoklik me zeza. Ja ću sada stopirati dok ja malo ovo napravim, jer dvoklik me zeza. Za sada smo ovaj pod napravili. U sljedećoj epizodi, odnosno u 4. epizodi nastavljamo. Do 4. epizode, doviđenja.